Marewi dui hangkame na tumi gatana bingli paning unglu. Atum gatada ringsa. Gatada ti gaji paning ungda. Atumi shit gasang shukuilu. Hebrew now gabi gasang trada gatum duiza shini. Remake up the ajiwi kamadaya baobing. Tangkul now zangda Manipuri Khai Farm Gasana Gatumli Fisheries Institutes nga daday da na majud kami awards mi haira. Manipur Relief Camps li laida kalay youths pingli NCC train sa kawai Governor Anusia Uige na gasat haira. Like Yangator, Aje the Tangkul Expressway Bao Inji Shankui in a Bami delay, Bao Bing Mesai na Nang Rumsa. Tangkul now zang the Khai Farm Gasana Gatumli, Best Farmer Award Mihaira. Manipur Fisheries Manga Kavali Shurugakui Atumi Ot Gasali Majut Mida, Fisheries Institutes Ngadaday the na Award Mihaira. Award G, Tarik Taratang, National Fish Farmers Day Kamayondi Mishoka. Kakching District Uchiwawi Mi, Gabi Mayday Nauremli, ICAR, Central Inland Fisheries Research Institute, Barakbur Kalkadana, Felicitate Sada, Best Fish Farmer 2024 Award Mia. Kamchong District Jadongwi Roxan Kashung, the Best Fish Farmer Award Mihaira, Award G, College of Fisheries, Lambuchira Tripura, Central Agriculture University Imphal Azingli Kamina. Kala, Gazipung Humbungwi, Pungaijai Mohung Kuyali 2024 Progressive Fish Farmer Award Mihaira. Award G, ICAR Directorate of Coldwater Fisheries Research, Pimdal Uttarakhand Kamina. Gabi Maydehi, Manipuri Hybrid Gasali Mangavala Kahai Mina. Awi Od Gasali, State Fisheries Department na Kangajon La Mia. Roxan Gashung Hina, Progressive Fish Farmer Sada. Mabitel Reservoir Bumli Cage Culture Sayaji. Mabitel Dam we ina, Ram, La Luibam Ngapum Gahai we ina, Ram now being we vang lang pay kavai abonga de pada, Roxan na, Cage Culture Shupogaji. Roxan na Arihon, Cage Culture Units Maguda Madi Manage Sadaleya. Chili, Grass Gap, Silver Gap, Kaman Gap, Rohu Higata Gaida, Jiwi Aina. Ram now being na Ngalangapay Abonga Pa Sampanga. Pungaijai M. Kuyana, Progressive Fish Farmer Sada, Ukrul Districtly Garbed Arir Britsaya. Awi Seed Production Gala, Jiwiana Farmers Bingli Vashung Kami Outside, Kalaji, State Fishery Department with Plu Revolution Scheme Azingli Zangaji. Kuyana Kresada, Ukrul Districtly Coldwater Fishery Hapoglaga, Ngarakai Gaidalayaji. Awi fishing mela angaran angayela later, Kai Gagaywe in a Gapasam Pangabai Maram Li Gasat Kami Gasaya. State Fisheries Department Kala, State Fish Farmers Bing na Sada Klayli, Fisheries Sector na Migzang Mida, Majud Sampanga Haihi, Haisnam Balkrishna Singh, Fisheries Director na Ringapa Pongshaka, Bauhi ID Newsli Sampanga. Manipur Relief Camps li later clay youths pingli NCC drain sa kawai Governor Anusia Uige na hangaira. Governor na NCC Northeastern Region Additional Director General ADG Major General Kagandip Likrajan Kasa Sampangda internally displaced persons pingwing chaili potential candidates machukhi laga drain sa kawai kasatsanga. Yauthang Raj Pavan Ling Sobamda ADG Jina Manipur NCC we kashok kazang bao Governor li pejiteya. NCC Manipur li kasak sampangda kalay security issues daru kapong higatahi ngasung laga NCC group infana cadets tingshini shakani we training midalaya da Major General Kakandip na hanga. NCC Directorate Northeastern Region we kamataya initiative kani lai hara kala yuva bhagidari na NCC cadets li empower sa kawai sa midalaya ji. Governor Ani Krajan Gasajili, NCC Training and Youth Academy Imphali Shomi Kawai Gasana, Governor na Pekar Chili Gatom Mira Jia. Relief camps ngadaday dali later clay candidates pingli train salaga, Abur Ramli Legashining High Gasatsang Kami Darkar Saya Gaji Pongshoka.
Ukrul Downli National Akali Gari na daksang da jiwi sa gaze ina mawan sa haira. Gari gala gari katawa le pakwi kawai sa dalay. Second MR hamlay kong main road li klak ina zat gasa bolero gazika akana zingum tarada taruk now li daksang laga yam gahaina. O chodji darik tarathang ngazin bung taruk makai ina shiniwi alung li gashok na. Now she leads a chilagin as had the howder, infaling a ha kawai pungda kawai sai, kershong fully country road hower. Victim G, Tochung Miga Bing Hoda, ODC Juniors Academy Wigdam Nauna. Adam Jitaran Shimli Internet Masam Gapang Wibang, connection Matak may Pazat Gasana G. Adam Jitaran Abam Gata Dali, Internet outage Shoga da Hanga. Now G, Zat Gasali Garijina Daksang Laga, Mayang Mila, Tautui Gahaina G. Mawansa Gahaya Tochung Mi he, Soror Mi Gabing Aina, Sing Mi Gabing with now Panganga Jaili Akana. O Chotiwi FIR Ajahonta Ngaya Tasang Ira. O Chotiwi Gari Gala, Gari Gatawa Jili Majud Kui, Pakui Kawai Chanbao, Gatateina, Kahang Milagluda, local authorities na Yari Ling Gaudale. Tochung Mi Gala Awishim Kuri Mashun Wivang, O Choji Mik Aina Tega Kui Bing, La Maning Aka Jili Ngasunda Kankana Janbao Kale Bing na, Kahang Milagluda Gaudale. O Choti na road safety wi Ninga Creek Merming Sagaira. Kanal Kanali Higata Zagashi Mashok Kavai, traffic regulations, Checkjin May Sure Kangasak Dargar Sahira. Gaze G, Katagay na Yangsang Mida now Jiwi Mashun Bijar Sami Kavai, Gabing Wi Shim Korling Soda, Yarina Malung Gauchung da Ngaraidale. Ukrul Mini Secretariat Premises Li Gari Kangazina, Yari Li Gahab Later, Ara Alung Jili Private Gari Makam Ngasak Mara Jihaira. District Magistrate na Jiju Mi Gahaya Tishurda, Aja Directorada Kani we ina Tuida, Mini Secretariat Premises Li Gari, Private Gari, Gazangala, Gakam Mamayamara, Ka, Mini Secretariat we Ot Gasabing, Staff Bing, Tangajido Office Gagabing we Gari Kambaira, Kalaji Atumi Office Identification Guards, Jiteda Mayara, Kala Gazib Wivang, La Maning Aka Official Ot Wivang Ragazang Officers Bing Wikari, Office Premises Alungli Kam Sagraji. Kangajay Kwiraga Hai Atishurda, Mini Secretariat Main Gate Liga Bum Personnel Bingna, Chekjin Lag Aina Yangsang Asa Kawai, SP Ukrul Aina, CO6 MR Ukruli Hangaira. Main Gate G, Tangaji da Ngazin Pung Tarukli Shungra da Hangsanga. Thana Manjuri University we regular VC in a registrar Pasang Mi Kawai Kabo Student Union, DMSU we hunger strike Kasali Gadamna Madi Pasa Sazida, Chenims Li Kwiva Hawa. Atumi hunger strike Darik Jikotang Haupoka. Giran Huidrom Social Cultural Secretary DMSU Nakahang. Atum na Brodesada Sangaira. Ka authority na Manganasang Mituda, hunger strike Kasana. Strike Kasajili Gadamna Trada Panga. Mayor now Tarada Kani, Shnau Katum Zangdale. Undergraduate Gadamna Kani hospitalized Sahira. Postgraduate Akawi condition Zakshi Sangdale, Giran Huidrom Naninga Creek, Hongshoka. Ayang Zin Dom TV Bao Atishurda, Gadamna Madi Ari Shangli Kwiva Hawa. Vice Chancellor Wivang, University Authorities na Advertisement Shoklala. University Jiwi Ot Matada Sakavai Kamadaya Ngapam Gadela, Jibui Palung Rada, Gadamna Bingjina Strike Sadale. Manipur Police na Arambay Dengol we Mikani Dukui Haira. Imphal West Pauna Bazar Nambul Mabal area Weina, Yautang Ngazin Dukakui Naji. Manipur Police Control Room Bawati Shurda, Arambay Dengol we Mikaniji, Kangabam Lenin Singh, Zingum Hangmadida Gatum Gala, Doijam, Shandi Gishor Zingum Hang Pangana. Anina Singh Zatgasa Kudlai Arms Ammunition Ngajaili, Insas Rifle Magazine Life Rounds Tarada Turuk, .38 caliber pistol ina magazine life rounds Gatum Gala, Marudi Gypsy Aka Kwimi Haira. Jiwi formal case Tasangaira, investigations at Pokaira the ID Bao Sampanga. Manipurli National Register of Citizens implement Kasali, Kugi Inbi Manipur's KIM Nagagdom Pongshok Highway Vang, Chief Minister N. Biren Singh Namaya Ngai Pongshok Haira. Aya CD Convention Center Li Shorkar Scheme Benefits Yaukami, La Hapok Kamiwi Angaran Angaye Kwigaya. Gazib Chili, Chief Minister Biren Singh Nagahang,
conditions per lala GIM na NRC li gagatom ji Manipur li stability khwira khawai phekar na da thei khwiya ji jamna khwi khawai chan ngaze khwi wang gaw da kuki naw bing na CM li direct ngaze khawai maning akha Central Shokar li jan ngaze khawai biren na kasat haira CM biren na BJP wi hot khana maram la hangsanga Armed Forces Special Powers Act AFSPA khwishok khawai la inner line permit system hai khawai timan gasaji hotna da leya da hanga AFSPA wi sa gaze Manipur mi bingna sangna phungra haira saikoru wi wang chingri ga hai le khaya khwira gi gaji reforms khwira da manga mui khawa adamna gaji CM biren na hangsanga Rahul Gandhi na ajawon thang Manipur khaungwi video phong mi da BM Narendra Modi khawai nga gawli shit haira Prime Minister Masha phalungra problems leader khalai nga na khwi da chingri khawai abil sa phalungra gaji Rahul Gandhi na expose li kapi shoga Rahul Gandhi na phong khami video chili Chiribam relief camp le khalai shinaw akhana security border khalai zanga Rahul li shinaw babu jina kahang itum security ningjanga itum shim ungaya da hanga Ayarwi mina Manipur li ungyanga kha itumi chief minister na itumli rakang han manga wamana itumi home minister la maramana da shinaw akhana hangsanga Manipur li jingri ga hai darkar ka samarami Congress party ina India bloc na parliament li full force ina khwikara kachot kachang hi dang khawai government li pressure mirada Rahul na boss jili hangsanga Rahul Gandhi na kahang ana issue hi raise sami yari li gdomi kala shorkar li pressure mi baya khana thum shim katran ungbaira khala I mahang ramana kajiaji shorkar na ngahanga gi kachina da Rahul na hangsanga Nagaland shorkar na persons with disabilities PWDS pingli state transport khalamai na shijin nga sakra jihaira state chiwi alungli gazat Nagaland State Transport NST passenger buses khalam aina dongkhawai BWBDS persons with benchmark disabilities vivang unique disability identity UDID card darkar sara UDID card G Department of Empowerment of Persons with Disabilities Ministry of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Government of India na khabmi maning akha competent authorized medical board na khami valid disability certificate darkar sayad Nagaland Transport Department na hanga Khalamai na zat khawai free travel bus G NST General Manager wi Office Dimapur li mishokra G khwi khawai lupa hang phanga mi sangra kala zingum khani wi thili lupa maga ina renew sabaira G free travel bus G zakshi ka hai la shiman ka hai tharan lupa hang phanga mi laga kathar khwili baira BWBDS pingli nga so gazat pingli khangaja yari wi amman ji khwi babamra kha BWBD disabilities 80% gaga kala multiple disabilities leader khanga chon darkar ka sabing we wang so zat khawai mi akawi free bus travel facility mayara ji free travel facility chui wang bus akali seat madi nga kham mi raji free travel facility ji masing ran da sing sa kha dandi mira kala bus jing with the shijin sa kha cancel sam mi hawra da NST department na majan sanga Laduida ajiwi kamadaya baubing Tangkul nauzang da Manipur wi khai farm gasanaw gatumli Fisheries Institutes nga daday da na majut kami awards mi haira Manipur relief camps li leader kalay youths pingli NCC train sa kawai Governor Anusia Uige na kasat haira Ajiwi baw hiling nga ngaira Bang nada kalay na tum psycho relate ring pa kalak mahaya zimi shong sa serano